Kyrtong kaseng Kongres uba Adrian C. Milliam ringkat kinongelam kebahak kemat jong kaseng kilahir syaka umdo khat pramer Jirang constituency ban pensyai pat ba halor kinong rim ki bakum Kyrtong bar kaseng kidon na kabenta banwanra lada ki pat ba ki jit penjob Kyrtong ke Kongres hakan ki election MLA raja arpulai hakan ni ke jelang pat ba la priang buram bru ki kat tu kat ni kinongelam ki belamino ni ki be kaseng jong ke Jirang constituency Kibla punya soal di syakaseng Kongres ki kentup ikinongelam ke BJP ki banakhat pramer uba ariang potam biseda sumer kinongelam ke UDP ki kentup yo bala ai suting antipas bina bat uboni wik marwen kinongelam ke NPP ushania poswet maxi marak pinskem sumer morning marngar bat ujanubal kongkliam habakan pat ba klapen pau bokum kaseng kadoni kanongrim ke baskem ban syakriyo pat ba katha Jirang pada ke district hi barok kawai kila kerpat ban ai ke jingkershan ke barat ba ya kaseng Kongres ke badai kaseng ke badan jingkemen bha hakan ni election MLA araja apulai nga pung Kyrtong ada ke Kongres parti ngayang matuti berpenitu ya lagi bahkan ke election jong news nam araja apulai kabar selong hak arpo nyokerik jong niu penai ngadai mga contestant banyak menelek na ke Kongres parti. Kaganteng jonga laya penitu rahmat. Kiri kendiat nakalaya ke jongaru. Kuman penitu ilati. Halat segidon kiba nya kendo hasil peningkong. Hanya ni kepor ke pemerintah. Masuk hayati wapinyai syak kendiat. Kuman penitu ilati. Kaganteng jonga kadai Adrian Alkhan Maleng. Kaganteng Kyrtong banyak menelek na ke Kongres parti. Hanya ni election house ni Islam Arjar Apulai. Kemalang hau ni warpun yang tarik. Malah pendak ke Jingkylla juga ke BSc, the Bachelor of Science with Honors in Psychology. Pendak pulih na Raffles College na Singapore. Orang juga koru na lombong Presiden, juga Meghalaya Pradesh Youth Congress. Hakan ni kepor ke pemerintah. Baru itu bangadang ukun jong UMLA barin wabijikat i bahat. Terperlok Klantokan Islam Minyak Syakmat Yakan ika jingkran ke jonga Bahabangawan hakmat jengpi Hakan ika pohon ke pemerintah Kadon Kei Kalau ngapa mahong hakmat jengpi Kebaikan hakmat jonga Kila ikan syai Pentah kipa per Habai day Kene ke jinglong jingmang Juga state Meghalaya ke jengi Maka jinglong jingmang Juga ika Jirang konsumsi ke jengi Nakalaya ke jonga Lesi kita barok kamu pensyai kendiat insan. Kamar abang ipet kesip kejongi pemerintah, abang apet nasional keleng. Kaidap dah kejis rumah. Boleh yang orang lebih kontak. Kamar tempi, mereka state kejongi pemerintah. Tolong kasih ke bapa yang haram dari hajar perut. Tolong kasih hak baga pulih putih kejongiru, kapoy hatrai. Orang ini jual ke dari India bawa ke Wahi. Dalong ke state, agabang iapet na kalian nggak kamay, kaji kejongiru. Dalong ke Wahi di state, kiba dutam, kiba kerdutam. Parabang ini keren syabhang kata kalaway, jongi kisama. Çünkü hep di baret, ngi bagadon sisa kejima.